Situ sekali kita jumpa kan, lepas tu tak ada. Okay. Itu dah, Makasih ya, sorry ya, Pak. bye. Messenger lah mula. Messenger lah. Jatuh. Kau punya ke tu? Apa tu? Kalau tak puas hati mau post straight. Te pego, tipo assim. Você vai virar, vai gamar em mim. Sorry. Tak nampak pula. Tak apa. Tak jealous dengan rupa begini. Sama. Rupa yang sama begini. Ya oi. Kita jadi baik ni. Kita jadi baik. At least boy muka rata. Dulu pun muka aku begitu juga. Rata. Sekarang je banyak lubang. Tapi itulah, muka aku rata tapi gigi tambur.